Što si ti zagledaš u moj novčanik? A jel ti dijete kad posralo pjesmu? Naravno. Tata, ugasi to. Kad te zavolimo možeš zapravo izdavati skoro šta želiš. Da, ili ne moraš izdavati ništa. Prvo ti malo probaj, imam ti ja broj od frenda. Znam i kako mi se zove sin i kćer i žena. Vrijeme je da otputujem. Predobro me znaš. Zaključavam, to je to. Ivane, dobrodošao u Ajmo iskreno. Ajmo iskreno, hvala ti na pozivu. Hoćeš biti iskren? Pa trudit ću se. Imaš opet hit godine. Kakav je to osjećaj, bez lažne skromnosti, pjesma koju si napisao za Massima, evo i neki dan je proglašena najboljom, ali i bez toga samo prisutstvo na top listama i svemu ostalom svjedoči o tom da si opet ubo hit. I to veliki. Zahvalan sam, ne znam, svim ljudima naravno koji vrte pjesmu, svim onima koji dopuštaju da im pjesma uđe u živote. Gle, imali smo sad, htjeli ne htjeli, godinu dana smo bili osuđeni sami na sebe, manje više unutar svoja 4 zida. Moj posao ili zvanje, kako god hoćeš, i iziskuje to da napravim svojevrstan odmak od ljudi, nekakvu izolaciju, tako da sam ih u zadnjih godinu dana imao na pretek i uistinu nisam nikad više pisao nego u tih zadnjih godinu dana. Radio sam puno na novom albumu Vatre, ali paralelno na tome također tamo je završio Voice i Max mi je rekao da mu treba jedan single za novi nadolazeći album. Ja sam prvu pjesmu predstavio bendu, bend je nekako zaključio da to baš nije pjesma za Vatru. Ja sam rekao ok, ponudio sam je Maxu, Max je i prije nego što je čuo rekao samo kako se pjesma zove, ja sam mu rekao Mali krug velikih ljudi. Zaključavam, to je to. I jako mi je drago da je on prihvatio tu suradnju, da je uzeo pjesmu pod svoje, da ju je otpjevao. Gle, Max je čovjek na čijoj sam glazbi odrastao još ko klinac u srednjoj školi, slušajući njegove albume Dorian Gray. Ne sluteću da ću se ikad upoznat s tim čovjekom, a kamoli da ćemo nakon toga i surađivati. I to poprilično. I prije svega na našoj pjesmi Nama se nikud ne žuri, gdje sam ga pozvao da bude dio pjesme u maniri dueta. A nakon toga smo rekli da to jednostavno ne bi trebalo stati odmah, nego da probamo još nešto. Evo, desio se Mali krug velikih ljudi, a mogu ti ekskluzivno reći da nećemo ni tu stati. Imamo potpuno novu stvar, ali o tom potom pustimo Malom krugu da još uvijek nekako živi svoj život u eteru. Mm-hmm. Misliš li da si dovoljno cijenjen kao autor? Pa ja, evo iskreno, nisam razmišljao o tome. Nisi razmišljao niti mi je bitno sad to na neki način da dati uopće odgovor ili dobiti odgovor na to pitanje. Meni je bitno da pjesme kao takve zažive. Gle, ja se ovim poslom, opet ću reći, ili zvanjem, bavim već javno preko 20 godina, a i prije toga, dakle, od 3. razreda osnovne škole ja sam krenuo paralelno i u glazbenu školu, tako da glazba je moj život. Kasnije kad sam odlučio imati bend i pisati svoje vlastite pjesme, nekako odmah od početka sam sanjao o tome da te pjesme dođu do ljudi. Ja nisam od onih autora koji kažu meni je dovoljno da sviram u garaži, da me slušaju samo moji frendovi ili starci. Ne, ja sam nekako zamišljao da osim što živim glazbu, da je živim od glazbe. I evo, da kucam u drvo, ta želja mi se ostvarila, prvenstveno sa mojim bendom, dakle sa Vatrom, a nakon toga sam shvatio da mogu pisati za neke druge ljude, jedino što ne znam nekako namjenski pisati pjesmu. Ja uvijek pjesmu pišem kao da izrazim sebe, pa ju prvo ponudim recimo svom bendu, nekad na tim prvim probama jednostavno skužim ili ja ili članovi benda da to nije pjesma za bend. Ja još uvijek nisam uveo demonkraciju, nego je demokracija unutar benda, pa onda ako većina kaže da to nije pjesma za nas, ok, ja ju ponudim nekim ljudima koje vjerujem da bi možda mogli iznijeti tu pjesmu dovoljno dobro. Da. Tako da li sam dovoljno cijenjen autor, nije mi to trenutno nekako najbitnija stvar, niti mi je to preokupacija. Preokupacija mi je uvijek napisati nekako dobru pjesmu koja će se prvenstveno svidjeti meni. U tom životu od glazbe, kad izuzmemo ovu specifičnu korona situaciju, je li veća lova, bolja lova tebi kao autoru ili kao izvođaču? Što si ti zagledaš u moj novčanik? Onoliko koliko ćeš mi ti dati. Kao autor ili kao izvođač? Teoretsko pitanje. Nekako to se uvijek izmjenjuje se. Ovisno dakle o godini. Da li imaš godinu u kojoj imaš, recimo to tako, hit ili pjesmu koja se zavrtila u eteru pa je utjecala kao takva na razne organizatore, promotore koji će te angažirati na koncertima. Da li si imao te godine možda slabiji hit, ali si zbog prijašnjih godina se još uvijek vrtio dovoljno u eteru pa je pobjedilo, ne znam, tipa Zamp ili koncerti, to se uvijek izmjenjuje, to je uvijek nekako sastavni dio, to je svaki od njih je segment jedne, ajmo reći tako, torte. Ono na što treba, pogotovo sad u ovoj situaciji korone, skrenuti pozornost da
ni u mom bendu, ni u drugim bendovima nisu svi ljudi autori. Dakle, jasno, ajmo reći da imam tu sreću u ovoj nesreći, da ne ovisim isključivo i samo o koncertima, ali ja nisam jedini lik u vatri, tu su još 4 člana benda, tu je još naš vozač, tu je naš tonmajstor, tu su naši roadiji, tu su na kraju krajeva organizatori, prostori u kojima sviramo, pa onda i ugostitelji koji se vežu. Tu je jako, jako puno ljudi koje možda gledatelji ne znaju ili nisu do sad znali za njih, sad smo često mi glazbenici skretali pozornost na to, tako da volio bi da ljudi znaju da nisam samo ja taj koji živi od glazbe u slučaju grupe Vatra. Baš u slučaju tog brenda, koliko se omakne medijski i životno da ljudi vašu glazbenu priču počinju doživljavati isključivo kao tvoju? Koliko često moraš naglašavati, ej čekaj, ima njaš tu neke super muzičare? Kroz ovih 20-21 godinu koliko smo na sceni, na pozornicama, po intervjuima, nekako su i ljudi unutar benda shvatili da i kad dođu zajedno sa mnom, ja sam nekako tako, malo sam hiperaktivan, malo sam brbljav, i onda ljudi često ne dođu do izražaja od mene. Dobar si frontman. Pa, hvala ti na tome. A najbolje bi sad bilo da te basist nego tvoj iza spašava jer ti imaš jednu rečenicu. Dobro, puno je utjecalo, dakle, i mnogobrojni koncerti, pa onda si pred tom publikom, sigurno sam bio sramežljiviji sa svojih 17 kad sam prvi put zakoračio na pozornicu nego danas. Nakon toga i razne emisije, pa onda i show kakav je Voice koji te definitivno htio, ne htio. To je jako puno ljudi oko tebe, velika produkcija, tu su i ljudi koji dolaze iz Belgije koji su vlasnici licence pa te ono nekako educiraju kako se ponašati, kako govoriti. Sigurno i to utiče na cjelokupan taj način ponašanja pred kamerom, pred publikom, pred voditeljem. Kako drugi u bendu gledaju na to, nema niko problem s tim. Mislim da pače da su sretni da ne moraju ići sa mnom na intervjue kao odi ti to odradi pa sjedni u kombi i idemo svirati. Spomenuo si malo prije The Voice. To je sad jedna situacija za jednog ili rockera ili glazbenika koja je zapravo nije primarna, znači od tebe se očekuje da pokazuješ nekakav karakter, da se podbaljaš naravno s nekim članovima žirija, da imaš emotivne ispade za nekakve dobre kandidate. Koliko ti je to blisko, koliko si se lako ili manje lako uživio u tu jednu ipak ulogu? Pa neću nikad zaboraviti prvi razgovor prije prve sezone kad me Marija Nemčić pozvala na razgovor na Hrvatsku televiziju i rekla da me vidi kao jednog od mentora u Voice-u. Pitala me, znaš šta je Voice? Da, naravno. Nisam imao pojma šta je Voice. Da. Mare vizionarnika. Došao sam doma i pogledao sam taj Voice i rekao sam, čovječ, ovo je fora. Ovo fakat može ispast dobro. Kasnije smo dolazili svi na sastanak i ona je uistinu, slažem se s tobom, vizionarka jer je za mene vidjela tu nekakvu ulogu tog nekog, ajmo reći, najmlađeg člana žirija, iako su poslije shvatili da ja nisam najmlađi, bio jedan drugi član žirija mlađi od mene, ali nisu to skužili. Koji Žak? Da. Tako da sam ja prošao kao najmlađi i kao luđi, da tako kažem. Ja sam jednostavno bio u showu od prvog do zadnjeg, ono što jesam. Dakle, takav sam lik i tu kad sjedim s tobom i tamo kad sam na Voice-u i kad se sretnem s nekim friendom ili bilo kim u gradu ili na placu kad pričam s nekom gospođom. Ja sam takav lik. Dobro, da te nisu baš tražili da se malo podramiš. Oprosti što te prekidam. Pa drame su se dešavale unutar emisije apsolutno prirodno, barem što se mene tiče. Sad za druge ne mogu garantirati ko je kakav. One koje znam prilično dobro ili privatno, kao recimo Masima ili Gopca, pa usni se reći Ivanu s kojima sam stvarno jako, jako sprijateljio, mogu reći da su oni takvi kad god se nađemo negdje i družimo. Tako da svako je bio svoj i svaka drama se dešavala prvenstveno vezano uz svoje kandidate. Kad ti neki kandidat mora izletiti van iz tima, a tek si složio svoj tim. Kad promišljaš sa svojim timom, dakle tu su bili Aljoša i Tonka, da bi neki kandidat trebao ići sad u sljedeću emisiju, a tu baš kiksa pa ga se moraš riješiti, pa onda u finalu ih pripremaš pa ti na kraju lik koji kaže da hoće pjevati tu pjesmu, zaboravi tekste, znači drame su se tu dešavale konstantno, ali drama je sastavni dio ovog mog posla. Ono što je mene primarno privuklo Voice-u je to što se zapravo Voice bavi onim čime se bavim ja, glazbom i glasom pojedinca. Mm-hmm. I ono što je super kod tih novih koji su sad u 3. sezoni stvarno bili prilično mladi ljudi, oni su posloženi u glavi. Ja kao klinac sa 18 nisam bio tako složen kao oni sad. Oni fakat znaju već šta hoće, kud hoće, znaju šta neće. Nisam ništa. Znao sam eventualno da želim doseliti u Zagreb i upoznat neke ljude, ne bi li se počeo baviti glazbom. Oni već imaju viziju, oni su već u Londonu. Ali baš zbog toga imaš li možda dojam koji ja imam iz svog nekog iskustva bavljanjem glazbenim realitima, da neki u jednom
trenu na pola live-ova popizde. Brutalno zaberu, ali brutalno. Ono da ga moraš odvesti sa strane i reći Nemam ja dojam, to tako je. To tako je. Izgube se malo, znaš, dobar dio tih ljudi jednostavno u sekundi iz života kojeg su živjeli kao recimo nekakav student koji je doselio, evo sad ću reći iz mog rodnog grada, kao recimo iz Virovitice, i u jednom trenutku se upale svjetla reflektora, odjednom ti jedna gospođa stavlja odijela, drugi te malo šiša, ti slaže ten, ideš spavati, svaki dan te vozi kombi u hotel, ti si mjesec dana tu, počneš davati nekakve intervjue za velike časopise, svaki vikend si na televiziji, u subotu u prime time-u, pa u nedjelju u reprizi, izađeš poslije u tramvaj, odjednom svi, hej, pa to je on. Kužiš, malo pogubiš tlo pod nogama, i ako nisi osoba koja je već nekako, ajmo reći, posložena u životu, a dobar dio njih nije, jer su, pogotovo sad govorim u 3. sezoni, mladi ljudi. Ako nisi autor svojih pjesama, ako ne znaš točno, nemaš točnu viziju kud bi ti poslije ovog, šta bi ti, zapravo ti taj voice dođe kao jedna velika, ogromna odskočna daska, ali ispadne da ako ne znaš letiti, u velikom si problemu. A rijetki znaju letiti. Da, ali ispadne isto tako, sad kad pogledamo sve te sezone zajedno, pa još uključimo i tu A stranu, koja ih odlično promovira i od njih radi nekakve konkretne izvođače, ipak se događa ta jedna tinejdžerska drama, sad neću isticati, ali znamo svi na koga se trenutno misli, Zlicu, imaš ljubavne parove, imaš sad ovu neku pobjednicu, novo otkrivenu, koja je sad nešto Nenina u kutu, sad zašto mene, znaš, nekako, baš ono Beverly Hills. Je, ali je zapravo. Ono što je fora, ovo je zapravo, ovo nije, kad me pitaju ljudi da li se vi dogovarate, stvarno nema dogovora, pogotovo u onoj fazi kad si okrenut leđima i kad slušaš te kandidate. Mi nemamo pojma ko je od tih kandidata, otkud dolazi, kakav je, čuješ ih i sad razmišljaš da li ti to paše. Ja sam uvijek pucao na te nekakve i uvijek sam ih pogađao te neke frikove, da tako kažem, savršeno nesavršene, ja sam ih tako zvao jer sam sebe smatram tako da pazi što si želiš. Dobio sam ih baš takvih prilično zajebanih, koji u sred šova počinju pucati i više ih ne možeš nikako zauzdati, ne možeš im više ništa objasniti, oni se i pogube i tu onda malo nastaju problemi, ali sve te drame, sve te intrige, sve te i ljubavi i mržnje su se tamo dešavale spontano i zapravo. I to je ono što je taj show vjerojatno i ljudima činio interesantan, a pri tom show kao takav nije freak show, nego stvarno glas pojedinca dolazi do izražaja, naravno i upoznaješ te ljude kasnije kroz neke priče koje se snimaju o njima, kroz razne ljude koji im dolaze roditelji i bake, sestre, malo ih upoznaješ, sve se to na kraju naravno pumpa, odjednom se malo i ošišaju, pa odjednom, znaš, postaju malo opušteniji na sceni i na kraju izabereš neke svoje favorite koje evo na kraju pobjede i neki od njih nešto naprave, neki naravno ne. U ovoj sjeći članova žirija koja se dogodila između nekih sezona, ti si jedan od rijetkih ili, ako se ne varam, čak i jedini koji je preživio. Da. Kako to? Pa nemam pojma, to bi trebalo pitati produkciju. Ja sam naravno zahvalan i počašćen time da sam sudjelovao i u prvoj, drugoj i trećoj sezoni. Ne znam, nešto su primijetili kod mene što im je odgovaralo da me zadrže kroz sve 3 sezone i meni je stvarno bilo lijepo. Ja sam uživao, puno toga naučio, upoznao divne ljude. Koja ti je bolja ekipa? Pa drugačije su, potpuno su drugačije energije, stvarno su drugačije energije, početak je sam bio svima nama nekakva nepoznanica i svi smo pokušavali nešto naučiti kroz sam show koji se dešavao i neki su uspjeli, neki nisu. Druga smo već bili malo uigrani pa možda malo i previše, neću reći previše, ali malo opušteni pa nije bilo možda tog žara. Treća opet potpuno nova ekipa koja je meni privatno malo bila bliža, tako da kažem, drugačije su energije, drugačiji smo mi, svako od nas ponaosob ljudi, svi imamo nekakve različita točke vrelišta, tako da sve u svemu meni je bilo lijepo i u prvoj, drugoj i trećoj sezoni. Koliko si estradnih vrelišta u svojih puno estradnih godina svjedočio? Jesu li hrvatske zvijezde, po tvom iskustvu, baš ono zvijezde, jesi vidio neki raspad živaca ili neki dobar zvijezdani meltdown, ne moraš ih imenovati u svojoj karijeri? Pa nažalost, mi živimo u takvoj zemlji, u tako maloj zemlji da kod nas baš ne mogu ljudi dobiti taj, barem ovi koji se bave mojim poslom, po meni, taj nekakav pridjev zvijezde. Mislim da to da se takvi životi žive vani. Mislim da taj epitet zvijezde možda ovdje baš ne drži vodu. Meni je sasvim dovoljno da mogu živjeti od ovog čim se ja bavim.
kako će se to sad zvat, samostalna djelatnost, slobodni umjetnik, zvijezda, ne zvijezda, Ivan, Vatra, potpuno svejedno. Kako ste se ti band spremili kad je ovo novo normalno počinjalo? Doduše nije počelo sa najavom da će toliko dugo trajati, ali kad ste shvatili da je pred vama jedno vrijeme u kojem nećete nastupat, je li bio neki ozbiljan razgovor, što sad, preslagivanje, kako je to izgledalo? Pa zapravo ja sam dao prijedlog kad je bio lockdown, kad smo shvatili da nećemo svirati neko vrijeme, da svako od njih počne pisati pjesme. Pa se možda desiti, jer nisu svi u bendu autori. Ja sam ih nekako probao malo, nagovarao sam ih malo na to i moram priznati da se iz toga desilo. Imamo novu pjesmu, ne sad ovaj sljedeći single koji kreće, nego vjerojatno single iza, koji smo manje više zajedno napisali i jako mi je drago zbog toga. A onda sam se domislio krajem godine, dakle 12. mjesec prošle godine, uspjeli smo napraviti, i to mi je jako drago, prvu, a možda čak i jedinu virtualnu komercijalnu turneju na ovim prostorima, na način da smo svaku subotu svirali u našem studiju, kojeg mi zovemo Jazbina. Tamo imamo prostoriju za vježbanje, studio, sobu za opuštanje, mi to zovemo pub. Tako da mogli smo tamo uvesti 10 ljudi, nas 5 i ostalih 5 koji su bili kamermani, Tonac, naš roadie. I sve to smo prenosili uživo na našem Facebooku, a bili smo plaćeni svaki puta od drugog sponzora. 20.000 ljudi je pogledalo svaki od koncerata koji je trajao 45 minuta i nije bio zamišljen samo kao suhoparan i nije bio ni jedan isti, nego smo radili akustičan, električan, elektroakustičan. Imali smo dva monitora spojena gdje su nam ljudi mogli istovremeno pisati nekakve poruke, pa bi mi napravili pauzu, otkud nam se javljate, pozdrav ovima, onima. Ispalo jako interesantno, tako da usudim se reći da smo nekakvi pioniri. Ali u svakom slučaju to nas je spasilo, s tim smo platili dobar dio računa. Snimili smo jedan mini live koji će izaći iz te naše Jazbine. Naučili neke nove stvari. I moram ti priznati da sam imao tremu, dakle, koncert prije tog u 12. je bio negdje tamo u 4. ja mislim zadnji, ili 3. ne znam sad više. Ja sam ulazio iz ove prostorije gdje se kao sad mi nešto družimo, u prostoriju gdje sviramo, ja sam se tresao ko prut, ko da fakat idem na pozornicu, bilo me frka. Vratilo vas na neke početne postavke. Nešto malo je, tako da bilo je dobro. Što si o sebi naučio novo, neočekivano u tom pretjeranom bivanju doma? Pa evo, naučio sam, što se tiče ovog poslovnog, da mogu pisati više pjesama nego što sam mislio da mogu. Bio sam osuđen na to da ih pišem. Shvatio sam da mogu i sa svojom djecom provesti neograničeno puno vremena da mi ne dojade. Ja stvarno volim svoje djecu, ali nekad je dobro malo napraviti nekakav mali odmak. Međutim, ja sam se nekako u nekim trenucima jednostavno spustio na njihovu razinu, igrali smo se beskonačno dugo i beskonačno lijepo. I naravno svoju ženu znam već od vrtića, tako da s njom sam prošao sve teme i dileme, tu nije bilo nikakvih problema. Zaljubio sam se jako u prirodu i koristio sam, i inače sam prije volio ići u prirodu. Ja kad imam slobodnog vremena idem ili u Slavoniju ili na Krk gdje se bavim podvodnim ribolovom, ne u Slavoniju nego na Krku. Jasno. Ali u Slavoniji sam recimo otkrio te beskonačne šetnje kroz šumu ili vožnje biciklom kroz Slavoniju. To mi je nekako liječilo. To mi je došlo jako dobro, jer sam u onom trenutku, pogotovo prvog potresa kad osjetiš tu neku nemoć spram prirode, pogotovo kao roditelj, doživio sam svojevrstan potres u svojoj glavi, psihički potres, i trebalo mi nešto da me malo izliječi. I izliječila mi upravo ta priroda. Malo je to bez veze da ja to govorim, ali uistinu je bitan taj mali krug. Taj mali krug su zapravo najbitniji ljudi. Ima taj neki svoj mali krug, jer nažalost vjerujem da postoji jako puno ljudi koji nemaju ni taj mali krug. Misleći da imaju jako puno prijatelja, zapravo skuže poslije da nemaju nikog. Kad se desi ovako jedno, reći tu bez beda, sranje. A onda je bitno imati nekakve ljude, nekakvo sidro na koje možeš računati u svakom trenutku, pa čak i ove pandemije ili ovog potresa. Mnogi su ljudi ostali bez svojih domova, pa su ti ljudi koji su tu bliski radili razliku i pomagali i uskakali. Tako da bitno imati, ne trebaš imati puno, bitno imati prave prijatelje. Imao si ti hit godine, sjećam se, 2014. Tango. Koliko se estrada, glazbena scena, glazbena industrija i ti, koliko ste se promijenili u tih 7 godina? Od hita godine do hita godine. Možemo li neku blagu retrospektivu napraviti? Meni je to bilo od tog tanga, pa evo sve dok sad tu sjedim s tobom, zapravo do ove situacije kad se desio lockdown. Mi smo taman 5 do 12, dakle par
dana ili tjedan prije tog završili zadnju epizodu Voice-a, Vatra izbacila novi singl, krenulo milijarda poziva za koncerte i samo opa ručna. Do tog trenutka od te 2014. pa do 3. mjeseca prošle godine i meni je život izgledao kao da sam uistinu u nekakvoj formuli, ne na autoputu, na nekoj ludo brzoj stazi. Pardon, tako da je to je jako brzo jurilo u tih, dakle, 6,5-7 godina, recimo. Sam dobio 2 djece, odradio ne znam koliko koncerata. Ima jedna anegdota, ako ti mogu reći. Nama su govorili sve do tanga, sve je složeno što se tiče benda, fali vam samo jedan hit vam treba. I onda se desila zapravo prva pjesma koja se nekako jako lijepo zavrtila u etru, je bila Tremolo, to je bio duet sa Urbanom kojeg sam napravio. Onda su rekli, to je to sad, kako ćeš to nadmašiti? I onda se desio odmah godinu dana nakon tog tango, koji nas je, pazi situaciju, u 2. mjesecu su nas zvali u Kutinu da dođemo svirati jedan klub. Do tad je to bio narodnjački klub, ali Gazda odlučio da od ove subote to je rock and roll klub. Od ove subote. Da. I mi dolazimo i sviramo mi, tamo je Gazda, konobar i pas. To je bilo sve što je bilo ljudi. 2 tjedna poslije izašla pjesma Tango i par mjeseci nakon nas zovu u istu tu Kutinu na trg. Da sviramo na trgu, ja kažem, a ljudi, bili smo u klubu, nikog nije bilo. Ne, morate doći kao na trg i mi fakat dolazimo i nas, kordon policije nas vozi do stage, jer je to vjerojatno bila čitava Kutina tamo, ja nisam mogao vjerovati to. I u jednom trenutku se stvarno sve toliko okrenulo da je to postao jedan tempo koji mora se vezati. Da mi smo svirali tu godinu preko 100 koncerata ili približno 100 koncerata, što znači da ako uzmeš i dan putovanja, mene preko 200 dana nije bilo doma. Nisu svi koncerti bili samo u Koribarme, ali ovako kad bi nas uzeli za eksperimenta, to se znamo desiti, tipa da nas pozovu sad, ne znam, u neko mjesto gdje su do sad bile cajke ili kako se to već zove, a sad bi mi malo rock and roll. Zašto vi probujate? Nemoj baš mene prvog, da. To smo poslije uredno odbijali. Kao šta se tu pušta, pa gled, do sad je bilo ovo, a ne. Prvo ti malo probaj, imam ti ja broj od frenda. Iako i u ovim godinama, ako ćemo gledati tu vašu sad mega uspješnu eru nakon počeši sa 2014. Niste svima dobro sjeli, odnosno sjećam se nekih i mimova na neki vaš račun, jeli, kao nekakav bend kojeg neka struja ne voli ili ne cijeni. I ne treba se truditi svakom svidjeti. Koja je fora s tim? Ja se nikad nisam trudio svidjeti svakome, a jednog dana ako ti se desi da ti svi kažu ej, ti si super, i svi kažu super, da, nešto nije to nije nešto tu ne valja. Ja sam se uvijek trudio, a zapravo prvenstveno tu mislim na čitav bend, mi smo se trudili biti svoji, biti nesvrstani. Nas su pokušavali uvijek staviti, vi ste pop, ne, vi ste pop rock, ne, vi ste ovo, vi ste ono. Apsolutno mi je to nebitno. Ja se ne trudim svidjeti svima, meni je dovoljan broj ljudi koji nas prate i jako mi je drago vidjeti da nas prate. I mi smo band koji je nastao nakon rata, ali nas prate i u Srbiji, i u Bosni, i u Sloveniji. Mi putujemo u regiju, mi sviramo naše pjesme i sve okej. U ovim godinama prije tog nekog većeg komercijalnog uspjeha, a vi imate tih godina prije 2014. i tako, čak ste, ako se ne varam, jeste vi 2 put snimali isti album? Jesmo, da, naš drugi album. U šali, kažem, izbjegli smo prokletstvo drugog albuma, izbrisali smo ga odmah. Mi smo ga snimili, dovršili, trebali smo ići na mix u Ljubljanu i naš tadašnji producent greškom stisnuo je neki gumb, nije radio backup, dakle nije spremao sve ovo što smo snimali i snimali smo ga 2 mjeseca na Krku, prvi i drugi mjesec. Prođu, samo kad pričaš. Sve se izbrisalo, kompletno se sve izbrisalo. Mi smo bili klinci, imali smo 19 godina, čovječe, srušiti se čitav svijet, misliš šta ćeš sad. Od tih teških trenutaka, pa gle, do te 2014. kad je tango izašao, mi smo već postojali 15 godina. Kako ste izdržali? Kako je taj brend opstao? Nekako smo vjerovali u to, uvijek smo bili dovoljno ludi da vjerujemo u to. Sve čim smo se bavili uz to da nam donese nekakvu lovu, nije smjelo smetat našoj glazbi i tim našim putovanjima. Mi smo svaki vikend svirali, ali su to bili klubovi za nekih 100, 200, 300 ljudi, maksimalno najveći klubovi bi bili Zagreb, kad bi došli svirati Tvornicu, recimo, to bi bio top. Od drugo su ti sve bili klubovi koji su do duše tad još postojali u cijeloj bivšoj Jugoslaviji gdje bi mi putovali, svirali. Ok, nismo bili oženjeni, nismo imali klince, ta lova je nama bila dovoljna da živimo, da plaćamo račune od vikenda do sljedećeg vikenda. Kad se opet sve isprazni, idemo, opet sviramo negdje, smo u Bosni 6 dana za redom, sviraš pa se vratiš, tamo skrpaš da izgubiš 4 dana u Hrvatskoj pa na neki koncert i to je tako trajalo godinama i uspjevali smo. I oni koji su radili uz to su radili neke poslove da im nikad gazda ne kažu ne možeš ići na koncert, jer kad bi se to desilo on bi rekao hvala, više ne radim kod vas. Opa. Tako da bili smo dovoljno ludi da se držimo zajedno, da to radimo skupa, da vjerujemo u to.
I ono, ako što bi rekao taj naš producent Denike, naš prvi producent, a ako pogodiš ne mreš fulat, tako da mi smo, evo, dakle, 14 godina pogodili veliku pjesmu, iako ja smatram da smo imali pjesmu i na prvom albumu, to je pjesma Bilo je dobro dok je trajalo, ali smo bili klinci i trebaš ti, nažalost u ovoj našoj zemlji, ti daju potvrdu već kad ti potvrde ne trebaju. Recimo, za razliku od nas, Britanci prepoznaju novu zvijezdu, nekog novog klinca, daju mu naslovnice, daju mu studij, daju mu, hoću reći, televiziju, internet, sve mu daju i to odjednom sve eksplodira i tu se desi naravno i publika i sve. Tebi ovdje daju sve već kad ti već sve stvoriš. Nije to samo u glazbi, to je i u sportu. Ja se sjećam Janice Kostelić koja kad je već sve ono pobjedila na svijetu, onda su je sponzori svi izlijepili, više nisi vidio Janicu Kostelić. A na početku kad su im trebali sponzori za šator i za nekako putovanje da bi postali to što jesu, nisu to imali. Tako da kod nas se stvarno očelečiš i ojačaš na putu ako si izdržljiv, ako vjeruješ u to. Mislim, mi tu za razliku možda više od njih tamo, iako sad je već ta podjela pre-lame, mi zapravo više slušamo osobe. Znači, čovjeku za zavoljet drugog čovjeka i za stvoriti povjerenje treba jedno određeno vrijeme. Da, sigurno. Što znači da kad imaš neki minuli rad i kad te zavolimo, možeš zapravo izdavati skoro šta želiš. Da, ili ne moraš izdavati ništa. Još bolje. I stvoriti jednu dozu misterioznosti oko sebe i ekskluzivnosti, tako je. Zapravo kad ovo kažeš možda nije ni loše, jer na otoku kad se desi zvijezda sa svojih 15, on sa 17 već je ili prekinuo karijeru ili ga jednostavno više nažalost nema među nama, tako da ovdje ti možda treba 15 godina, ali onda što ti kažeš, onda si tu za uvijek. I više nemamo tabloide koje Britanci dalje imaju i vire im pod... To je istina, da. Da, mi nismo ni bend od žutih rubrika, baš nismo nekako nikad punili rubrike žutilom. Dobro, ali ti si u tvom bendu je svirala ženina ti sestra. Dobro, mi smo obiteljsko glazbeno gospodarstvo. Teško žutilo. Gledali smo Santu Barbaru, odrasli smo na Santa Barbari, moralo biti nešto Santa Barbare i neke intrige unutar benda, razumiješ? Dakle, prije 15 godina da imaš hit i u bendu ti svira ženina sestra, pa neki urednik bi poslao pred neku kuću nekog fotografa. Da, dobro za vas da toga trenutno barem nema. Da. Čega još nema, a fali ti sa tvojih glazbenih početaka? Vi ste sekundu prije neke digitalizacije stasali, a sekundu nakon densa 90-ih i svih drugih... To ti kažem, mi smo nesvrstani. Dakle, mi smo uhvatili taj neki zadnji voz old schoola, ali opet smo se prilagodili jako brzo i mislim da je jako dobro na ovo neko novo doba. Dakle, internet i sve što ide uz njega. Naučili smo dosta toga iz tog nekog prošlog vremena, dakle ploče, gramofoni, kazete, CD-i, pa onda sve do sad streamanja i šta već ide. Prilagodili smo se svakom vremenu i prostoru i nekako pokušali opet biti svoji kroz to sve skupa. I evo sad, nakon tih 21 godinu, uskoro će nam ove godine izaći naša prva ploča, dakle nekakav best of. Bravo. Koja po meni, kad me pitaju kako se zvuči sa ploča, ja kažem, ne znam di mi je gramofon, čovječe. Ali lijepo izgleda na polici. Nadaš se da radi. Nadam se da radi i ako ništa drugo zbog te ploče ću si kupiti gramofon da ju poslušam. U tom trojcu kojeg si malo prije spomenuo, znači Aljoša Šerić Pavel, Nenad Borgudan Detur i ti Vatra, koliko iz njihovih iskustava i znanja crpiš neku inspiraciju ili neko znanje za menadžeriranje svoje muzike? Odnosno, da pojednostavnim, zgriješili jedan pa nauči drugi, jel imate taj neki circle? Evo, mogu ti reći i to isto kao jednu ekskluzivu, ne znam da li smo to do sad spomenuli, mislim da nismo. Dakle, u ovom vremenu kad nismo mogli na koncerte, mi smo se dogovorili, ja mislim da kod mene na Tulumu, ja sam im to već godinama prije predlagao, ali uvijek neko je bio na nekoj svojoj strani, nikako da se nađe vremena za to. Sad si predlagao u prekasne sate tu. Da, pa se niko nije drugi dan sjećao, da. Predobro me znaš. Ja sam predložio da jednom ili dva puta jedno se nađemo, evo ispalo je kod Nenada doma, i da pokušamo pisati pjesme zajedno. Mm-hmm. I da primarno to budu pjesme ne za nas, nego za nekog drugog. Baš da probamo sjesti, guštat, neopterećeni. I ljudi bi rekli da se takva tri lika ne mogu baš sad, kako će se oni dogovoriti, svako ima nekakvu svoju viziju glazbe, sve, i moram priznati, evo,
da to funkcionira. Uspjeli smo napraviti, uskoro ćete i čuti kako to zvuči i neću ništa previše otkrivati, ali baš sam zadovoljan i super mi je da vrijeme ne prolazi, znaš, ono sad nekako sjediš doma i gledaš televiziju ili si ono na mobitelu, nego mi se nađemo, evo klince otfuramo u vrtić, Aljoša otvura svoju malu vrtić i mi smo od dakle 9 sati, dobro, ajde, moji klinci uvijek dođu oko 10 u vrtiću, 10:15 pa do 3:30 kad moram ići po njih, mi pokušavamo napisati pjesmu. Da. Teta mi je rekla kao bi mogli dovesti klince ipak do 9. Ja sam mogu bi u nekom drugom životu da se ne bavim ovim čim se bavim. Žao mi, ali ne. Koliko su vam djeca i tvoja i u ovoj ekipi općenito glazbena i koliko ti je važno da su ti djeca glazbeno nastrojena? Pa jesu, oni nažalost htjeli ne mogu pobjeći od te buke koja se dešava u stanu. Ja imam u svom stanu studio u kojem snimam. Ti naši frendovi koji dolaze doma kod nas su ti ljudi iz televizora, tako da mojim klincima je to apsolutno normalno i ide im na živce kad me neko zaustavi na ulici, pita može slikati, pustite mi tatu na miru, on se ne slika. I onda mi kaže kao, ja se uslikam naravno, tata, zašto im ne kažeš da se nećeš slikati? Ja kad to je nepristojno. Vidiš ti o čemu uče to? Oni se recimo mrze slikati, ne vole se fotkati. To im ne znam, vjerojatno možda je razlog tome što kad ja moram stati uslikat se, onda njima to ide na živce, onda se općenito ne vole se fotkati. Oni su na većinu naših obiteljskih fotki se okrenu na drugu stranu. Do puberteta. Da. Kad ćeš ih moliti, vjerojatno da se prestanu fotkati. A neka grupna obiteljska izvedba, mislim, koliko znam i tvoja supruga isto glazbeno nadarena, jer radi u glazbenom biznisu, a njena sestra Nina je završila glazbenu školu, isto 6 godina klavira. Pa jeste li vi korak od neke obiteljske izvedbe? Ne, Kelly Family. Ne, nismo. Svako ima neko svoje zaduženje unutar tog glazbenog biznisa. Nina je, dakle, nama prvenstveno PR, jedan određen dio bookinga isto tako, ali ne. Ona je nekakav lakmus papir kad ja napišem pjesmu pa onda pustim njoj među prvima. Iako skužio sam prvi, najiskreniji su fakat klinci. Naravno. To smo sad testirali na tom jednom našem druženju. Kad bude tipa nas 5 parova, to ti bude oko 10 djece, plodni smo. I onda im pustiš bez da im ništa kažeš, samo im pustiš pjesmu da vidiš reakciju. I onda ako oni reagiraju nakon par sekundi ili daj Bože recimo do kraja pjesme već pjevaju refren, to ti je veliki pokazatelj da pjesma može daleko dobaciti. A ti dijete kad posralo pjesmu? Naravno. Tata ugasi to, znaš. Ajoj, koji band. Neke pjesme moraju biti B-side, ne može sve biti single. Jesi ikad išta ukinuo ili promijenio jer ti se sinu ili kćeri nije svidjelo? Vezano uz glazbu? Da, izbrisao sam mnoge pjesme. Obacio ih u smeće, da. Stvarno? Prvo pustim njima i onda ima neke pjesme koje namjerno napišem da budu teške, da nemaju nikakav uopće refren ili prizvuk tome da ne miriše na nikakav hit. Baš u nekim pjesmama se želim izraziti u potpunosti kontra hita. Mm-hmm. Neki povuku na hit i kažu ok, idemo u tom smjeru. Neke brate kažu ne, bit ću Dark Side of the Moon. Da. I napisao ih dosta u ovom periodu potresa i pandemije. Onda pustiš, vidim da mi je to teško, nekih se, tata malo me frka, dobro. Onda pustim ženi ili još tih par frendova na kojima testiram pjesme, onda vidiš da ako oni kuže o čemu je riječ, ok, ako ne, ja za jednu pjesmu sigurno 10 njih bacim u smeće, sigurno. Mm-hmm. Dobro. Znači, ovaj stari način rada, jer si na početku razgovora spomenuo da ne znaš pisati za druge. Nažalost ne. Znači, ono kako je nekad davno zamišljeno autorstvo, ti si još u tom Pa dijelu. Za sad, ja se nadam da ću se popraviti. Da će biti Lilija Bakić. Jel da? Znaš, kao šljakerski, zidam. I to je teško. Apsolutno je teško i sigurno je teško, možda i teže nego ovo što ja radim, ali ja ne znam drugačije i neću zapravo drugačije. Meni je bitno da mene to takne i da ja povjerujem tome što sam napisao i da me ako me naježi, onda je to apsolutno vjerujem u to i nije mi bitno da će doći do broja 1, broja 5 ili neće uopće ući na top listu. To je ono što ja u tom trenutku jesam i moram to izbaciti sebe jer to ti meni u jednu ruku i moram to maknuti sa sebe da bi mogao ići dalje. Kužiš. Jasno. Super da si to možeš priuštiti, odnosno priuštiti u vremenskom, financijskom, svakakom smislu. Nije to tako skupo, to ti je jedan mikrofon, nemam ja doma profesionalni studij. Ne znam, ali ti jedan hit 2.10 drži priču, da ti možeš doma onda neke svoje indie spike, da. Najviše bi volio zapravo snimiti, ne mora biti cijeli album, ali recimo neki kratki albumčić dječjih pjesama, ali to je recimo jako teško.
napraviti baš ono suvisle, prekrasne dječje pjesme koje ostaju, kako je pisao, ne znam, Arsen, čovječe, to je ono, ludilo. Osim toga, što još u ovom muzičkom smislu postoji za tebe neosvojeno? Imaš hitove, imaš bend, imaš naklonost publike, je li to neki stadion, je li to suradnja s nekim... Pa suradnje su uvijek interesantne, samo što suradnje isto ne radim namjenski niti planski. Dakle, ja napišem pjesmu i onda ima sad jedna pjesma koju sam napisao, zvoni mi taj jedan izvođač, već sam mu poslao poruku i još mi se nije javio. I ko zna da li će se javiti. Možemo slobodno prozvati. Da, ne, ali to su uvijek interesantne stvari, jer mi vuče ono pjesma traži, točno čuješ ono, to je to, nas dvoje zajedno, ludilo. Tako to su uvijek interesantne stvari. I uvijek me naravno radi napisati novu pjesmu. To je ona kad me pita koja ti najdraža pjesma, ja kažem uvijek ova nova koju pišem. Jer to je ono, tolika nekakva energija i sreća kad uopće skužiš, ja znam mantra danima o čemu pišem, kao imaš neku riječ, a ne znam uopće o čemu pišem. I onda kad, o ovom pišem, i onda počneš pisat, pa to slaganje tih kockica da dovršiš pjesmu, to je jako lijepo. I nekako je nevino, jer to onda ta pjesma je samo tvoja, kužiš. I onda kad ti recimo to klinci, žena i bend kažu, ovo je dobro, idemo raditi, to je velika sreća. To je baš ono skakanje po stanu od sreće, iako nikad ne znaš što to uopće ikad čut više, ali nema veze, to je happy moment. Tako da tih momenata nikad dosta što se mene tiče. A ovo dvorane, stadioni, to čak treba paziti, ne ići predaleko i premasovno, jer šta sad ti odsviraš arenu i šta radiš poslije toga? Kužiš? A nema puno tih arena, zapravo arene su skupe uopće da se to tako nešto radi. Žao mi je što nema, kao iz onog početka naše karijere, tamo kraj 90-ih, početka 2000-ih, jako puno klubova. Ono, svaki grad, krenuši od uvijek najsiromašnije Slavonije, pa preko tu Zagreba, pa dolje Dalmacija, Istra, to su bili fenomenalni klubovi za tih nekih 200 do 300 ljudi u kojima si ti osjetio bilo tog grada, te generacije koji se tamo obraćaju. To je bilo fenomenalno, to mi nedostaje i to mi žao. I ovih novih sad, da tako kažem, klinaca, ne moraju biti klinci koji se ostvaruju na glazbenoj sceni, a nemaju tu mogućnost. Jer teško je za očekivati da nekakvo novo lice koje se desi tu samo sa jednom pjesmom automatski ide na nekakav trg. Jasno. Ne moraš imati onda jako puno nekih cover pjesama gdje se automatski gubiš ti kao takav i se nekako malo onda odšlo u krivo. Onda postane srednjoškolska priredba. Da. Dobro, znači nije lako, ali za kraj zaključit ćemo da ćeš se ti i dalje truditi, biti hitmaker, otac, suprug, prijatelj, zabavljač, reality zvijezda. Jesam još šta... Ma ne, ali ovo hitmaker i reality zvijezda, to... Ali zašto sad to neko crvenjenje na... Ma nije crvenjenje, gdje sam ja od hitmakera? Ja sam uspio napisati nekoliko pjesama koje... Ti imaš sigurno 10 hitova, što svojih, što evo sad... Ma dobro, hvala ti na tome, meni je drago prije svega da su to pjesme koje nekako su sad, ljudi su ih primili u svoje živote i te pjesme su nekakvi kao soundtrack, kad recimo dođemo sad svirat, kako sam rekao, nema više tih klubova, nego na trg, ti vidiš da ljudi stvarno pjevaju tih, upravo si 10-12 pjesama i to je već jedna lijepa pjesmarica, ali ja ne mislim da sam još napisao i mislim da će ti svaki autor zapravo to reći da nikad nećeš napisati onu pjesmu koju zapravo non stop, za kojom tragaš i koju želiš napisati. Ja, pa to te i čini... To te rajca, to te fura, da napišem tu pjesmu i da kažem, to je to. Odlično. Evo, s tim ćemo onda završiti. Hvala ti puno. Hvala tebi.